салом дӯстони хубам, умедворам ҳама хубу хушеду корҳоатон ба ҷову таъбатон болида. Мо албатта ҳамеша хоҳони чунин будани ҳар яки шумо мебошем. Зеро агар шумо дар чунин ҳоли хушед, пас хоҳиши моро тамошо карданро доред. Мо бошем имрӯз дар бораи орзуи Лапорта, ҷаримаи Дембеле ва Араухо ва бозам тасмимҳои Барселона оид ба фурӯхтану харидани чанд бозингар хоҳем гуфт. Позаро ёнбош гиред ки идомааш аҷиб аст. Дӯстони азиз, бозии ҳалкунанда дар марҳилаи гурӯҳӣ миёни Франсия ва Португалия сурат мегирад. Ин рақобат ба финал баробар аст. Дар гурӯҳи марг як дастаи пурқувват шояд ба плей-офф баромада натавонад, аммо то он вақт дар дигар гурӯҳҳо ҳамаи чиз муайян мегардад. Агар Франсия ва Португалия дуранг кунанд ва Германия ба Венгрия ғалаба намояд, ҳар се тими қавӣ ба плей-офф роҳ меёбанд, аммо чунин андеша дорам ки Франсия барои финали соли 2018 аз Португалия қасд мегирад ва онҳоро аз ҳаққи идома додани иштирок маҳрум мекунад. Хати ҳимояи португалиён ба ин чиз шароит фароҳам меёрад. Аз ин хотир ман ба ғалабаи Франсия дар ин бозӣ 10,000 рубл ставка мекунам бо коэффициенти 2/10. Барои шавқовартар шудани рақобатҳо метавонед шумо аз хизматрасониҳои 1x истифода карда дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Ба дунболи хабари расида аз ҷароҳати Усман Дембеле дар Евро инак як шумхабари дигар расид ки Роналду Араухо дар Копа Америка ҷароҳат бардошт. Араухо дар оғози тамрини пеш аз бозӣ дар рӯни пои худ дардро эҳсос кард ва маҷбур шуд ки майдонро тарк кунад. Акнун Араухо дар бозии даври сеюм муқобили Чили имшаб бозӣ кардан натавонист. То кадом андоза ҷароҳати ӯ ҷиддист, ташхиси имрӯза нишон медиҳад. Бачаи бечора чандин вақт буд ки шанси худро дар мунтахаби Уругвай интизор буд, ҳарчанд ки онҷо Годин ва Хосе Хименес ҳастанд, аммо Араухо аз ин копаи имсола хеле умедҳои калон дошт. Вале бозам гап сари он аст ки то куҷо ин ҷароҳат метавонад ҷиддӣ бошад, зеро баъд аз чанде омодагиҳои Барселона ба мавсими нав оғоз мегарданд ва Араухоро лозим аст ки ба он шомил шавад. Дар ҳамин гирӯдори бозори трансфери нимҳувватгари ҳамлавии Барселона Франсишко Тринкау метавонад Барсаро тарк кунад. Аслан иллати аслии рафтани Тринкау ин рақобати шадид дар хатти ҳамлаи Барселона мебошад ки бозам бо омадани Депай ва Агуеро шадидтар шуд. Агарчи Усмон Дембеле ҷароҳат бардоштааст, аммо шумораи онҳое ки дар хатти ҳамлаи Барселона бозӣ хоҳанд кард кам нест ва дар чунин вазъият гуфти бачаҳои гузари мо ба Тринкаои бечора хӯрок нест. Акнун суол ин аст ки Барселона бо Тринкао чӣ мекунад? Мефурӯшад ё ба иҷора медиҳад? Албатта ҳардуи вариант низ ҳаст, аммо барои Барселона фурӯхтани ӯ хеле мувофиқ аст, зеро барои Барселона ҳар як танга ба шумор аст. Барселона бошад барои ҳамлагари худ 30 миллион евро мепурсад ки дар чунин буҳрони бепулӣ талхаи бисёре аз дастовро мекафонад. Вулверхэмптони Англия иштиёқманди Тринкао аст, аммо то куҷо ба нархи гузоштаи Барса розӣ мешаванд, суолест ки ҷавоб мехоҳад. Чунончи дар боло гуфтем, Усман Дембеле дар бозӣ ба муқобили Венгрия дар доираи чемпионати Аврупо ҷароҳат бардошта майдонро тарк кард. Бояд гуфт Дембеле худ дар раванди қисмати дуюм ба майдон баромада буда бо лат хӯрдани зону бозиро тарк кард. Дембеле дар бозиҳои боқимондааш дигар дар Евро ба мунтахаби Фаронса кӯмак кардан наметавонад ва бо эҳтимоли зиёд то 2 моҳи дигар ба майдон наояд. Албатта барои Барселона ҷароҳати Дембеле талаффоти ҳисобида мешавад, зеро ӯ яке аз бозингарони калидии клуби каталонӣ мебошад. Аммо ин ҷароҳат метавонад муносибати ӯро бо даста дар самти тамдид накардани шартнома андаке нарм кунад. Чунончи маълум, Барселона ва Дембеле дар идомаи шартномаи ҳамкорӣ ба мувофиқа нарасида истодаанд. Аз сӯи дигар ба оташи ғазаби Дембеле сармураббии мунтахаби Фаронса Дидье Дешам ҳам як сатил оби хунук рехт. Ӯ гуфт бозингарони мунтахаби Фаронса бояд дар клубҳои худ одоби заруриро риоя кунанд то дар мунтахаб ҷой ёбанд, аз ҷумла Дембеле. Акнун ки ин ҷароҳат метавонад ба гузариши Дембеле ба дастаи дигар монеа шавад, Усмон гуфти бобои ғулом хапудам шартномаро бо Барса тамдид хоҳад кард, зеро ягон беақл Усмони Лангро бо қимати 70 миллион хариданӣ нест. Эх Усман, ҳамаги як ҳафта пеш гуфта будам ки тоҷикон мегӯянд бисёр талаб макун ки ба камзор шавӣ. Мусобиқоти бузурги футболии ҷаҳонӣ ва қорравӣ аслан макони намоиш додани бозингарон ё ба истилоҳи дигар ярмаркаи футболбозон аст ки баъди он чандин футболбозон соҳиби дастҳои нав мешаванд. Албатта Евро ҳам истисно нест ва бархе аз футболбозонро аллакай грандҳои футболи Аврупо таги чашм карданд ки Гозенси олмонӣ аз ҷумлаи онҳост.
این بازیگر 26 ساله اتلانتا با قول در یورو جلوه دارد و بارسلونا ذوقمند خریداری او گشته است. بر طبق خبرهای رسیده روبرت بارسلونا علاوه با اگنت او میشمیش‌ها را انجام دادند. اتلانتا برای بازیگر خود 35 میلیون یورو نرخ مانده است. واقعا بارسلونا یگانه دسته نیست که گوزنز را خریداری کرده است. بعد برآمد او در یورو بخصوص در بازی بر مقابل پرتغالیا نصف گرندهای اروپایی او را در حیات خود دیدن می‌خواهند. اکنون درباره یک آرزو یا خواب و خیال پرزیدنت بارسلونا ژان لاپورتا خواهیم گفت. سرچشمه‌های خبری اطلاع می‌دهند که لاپورتا و یواران یک لایحه را راه‌اندازی کرده‌اند که بر طبق آن باور نمی‌کنید کریستیانو رونالدو در بارسلونا با لیونل مسی بازی می‌کند. گفته می‌شود که تصمیم لاپورتا سرسری نبوده برای عملی کردن آن قریب که همه چاره‌ها اندیشیده شده است. تصور می‌کنید که رونالدو و مسی در بارسلونا بازی کنند؟ کردید؟ من نه. یا همین مردک دیوانه شده است یا ما. آخر برای آوردن رونالدو و یا حتی اجاره گرفتن او از یوونتوس 10 میلیون یورو لازم میشود. این در حالی است که عین حال لاپورتا 2 کیلو سبزی قیمت شده را هیله خریداری میکند. البته این شوخی است، اما برای آنکه رونالدو با پیراهن بارسا بازی کند نمیدانم چی شدنش ممکن است. اما لاپورتا برای آوردن او از یوونتوس آماده است باز گریزمان، سرژی روبرتو یا فیلیپ کاوتینیو را هم قربان کند. یعنی 2 نفر با یوونتوس داده میشوند. البته لایحه خوب است اما تا کجا عملی میشود خدا خودش میداند. ولی در حالی که رونالدو هم از یووه رفتنی است و بارسلونا هم از آماده آوردن رونالدو میباشد چرا نه؟ گفت ایگنات پیتروویچ در چم چرت نشوتید. در این عالم هر چی شدنش ممکن، حتی آمدن رونالدو با بارسا، هرچند که من به این مطلقا باوری ندارم. اصلا این آرزو را که آنها یگان روز نه یگان روز اقلا یک موسم در یک دسته بازی کنند بسیاری از پولداران عالم و حتی بی پولهای عالم از جمله بابای غلام نیز آرزو دارد. اما این همه تا هنوز همچون فانتاستیکا باقی میماند. برای امروز تمام فکر و اندیشه خود را نویسید و اگر شما باور نمیکنید که ما آنها را میخونیم اشتباه میکنید. ما هر یکی شما را میدونیم و میخونیم و از آن که شما ما را تماشا میکنید خیلی خرسندیم. برای کار دوستانم با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.